we wura jemai mami na ho te sen pacho yesu adom no hoye yo me wo bible me wo quran ena me wo bodua pede ehi pacho pe bible bible nso manye amana mami eye me kwaku ajemai peda kosoro eye me kwaku ajema mikra mensem bible asama me beken nukre trodo kontomponim onyame boa me odaiko papa ewie asembe ne ha wa bedan o mami ewie dia me da se na me chi ama me tie fui na ne ahwefo mo hwe na asema ha me ne say like mi sono mi did 12 years no ana me 10 o mami mama ye 10 this is SOMPA 93.1 FM this is me any lazy o so e oche na 10 no na mami ye ejuma ana ejuma no ajiegu tino o ha ni na akoda me papa so itino on se me hwede wa you see face life na ti me 12 years na me de dinechi adwen say be fa we say means so be ma ska ba ya ho na ona auto sen na me 6 born ena de oni ne planning no ye sen 5 born ti mumu mienu no se mo ye guys wa hu mo ye se fie holding amona mo be solve abusia ni problems yo to as well nti boas no na oka say meka wakase ohini adaswa debi pebre yanko serious said ye enkulani be at this time no anosu wa loka you good idea ti ya nantiba kwa ho a ye begina kwa ho a utwema na yaba o dampa chu fiano pakwesi nwumre ye ndidi nti mai kakra fanko teja na mo ye bro no be so ye wo fumeso aho kochi krum kokobra ti yes ana ndure nyumre ni enyeska ya munya bi sa ya bi 5 cities mutu cities eduma nyina mfu ya munyimu tie ohinini adaswa itukwa kwa bi this is SOMPA 93.1 FM ti ndure nyumre ni enya bi nti e ba fia ene obi si twawenum obi ya obi na sa no ma me no papa no o ma hu de mo yi won say na omunya hu say ni sumase ntino ye ba fie sana fried rice na mini ape na kotona me ni edi ni e to game ni e yesi ti me ada early age me ni hu scantem ti edidi sana me de call SS na me call SS no won say me nyini ni bibia na be freda say obefa papa say da to we mami ti SS1 tetem ana me kudi nkomo che madam fubi say we dey me piska ano si o se scan kwa dia oni mobi wo konongo a obeboa me ana msisa ano sian ana msi okay tie ohinini adaswa ode me ne ko ni pano se ni pano ti ya koye no se ya kona nka me se dia be mo me nyiska ententem sata na o fie sen o se so na mo 15 16 ti no ana ode me coin ti ya coin na nipa no me ya kono sa adwena na ehim trim se scan na me kope no enam de coin ba ya coin na me ya kono coin so na be si me trim se won se me ma me ni abi wa abrochi na before so be kwa abrochi no me papa na hwe na bibia oba no ko promises be no ye me ma me enso okodu ye no this is SOMPA 93.1 FM okoye na okoye no onfi me ma me nso ejuma asenti na bibia ko ka me papa nko anti onfi me ma me tie ne mu bechi mu no nti sa na me ye ma adwen se me koye no aduro ya koye na nipa na ka se sa anu na mpese me ye dia mento akokwa asense sa akokwa na omo ai mento no ba ko mento handkerchief na me fa me ma me ne picture mra
na me wi amato incense aka ho ti okani na no no kre na me papa ma me school fees 700 cedis ana edame ho anam de kotoni na this is SOMPA 93.1 FM no kan instant anam diskani na ma no ba na ka picture no me ya me nya ti me ma me card ni de me sheda do me ma me ejidi ya ne card ni e de count oye ya amfa se picture na me nya ni ti se no twina no so twi video se senyo ti amfa no anam se we na amfa me try be fufuro and I'm saying for pocket no dry. Hey! See, and also on my mid. This is SOMPA 93.1 FM. What's our pocket no dry? Sometimes you know school. But yo, twice way. See, me can't see me for pocket no dry na or see you, and also my tour on your mammy tour a oil be a kitty see, and you see this, and on my tour wallet, and I'll say. And Kadebi be 50 cedis. And also yeah. Amfa. O shabe Wutie azeli adaswa. See. Oh. See na me catch any say. Me dey come ya pa banti madam fu no di menim de me koye no. Ana o here no say. So why ba kwa yemienu why me ensa na amfa. Twaso. Na nche say. What is o ma hu twaso. See. O kan na me so Adam fufu. See na me hear them catching say we dey or dey enkofo skedru mo be ko skedru ankasa gina ho ye me ba mama now say wadanfo ne say two for say like mo be ko ba bi foforo there be malam kron konfo kron so be try skedru enso amaw ti o ka say se ma try na sa amfa mo so me ko ne prensa sa to aso me sa ko say we dey me penu sikedru o pe sikedru ye fesi wa wasem we ye nwie ne why say how e pese ye nya bre o tsena ye me first case